Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Baby. Yes. Hi. Yes. Bro, kwani? Wewe songa huko. Bro, kwani nini mbaya? Nini unafanya hii? Kwani mtu hata propose kwa manzi yake huko? Mimi sitaki sasa mdomo mingi ndio mimi sitaki. Unasikia? Sasa mtu hata propose kwa manzi yake? Nini unafanya hii? Ni huyo. Babe, unajua huyo? Babe, unajua huyo? Ulikuwa haumjui, si ndio? Sikia, mimi sitaki mdomo. Bro, unajua ni nani unachezea kwanza ama umekuja? Ama bro unafikiriaje umenie ati utaleta? Wewe bro, cheki. Hebu songa kwanza. Unajua mwenye unaongelesha? Mimi usijaribu kunikaribia. Usijaribu unatokea from nowhere kuja. Usijaribu kunikaribia bwana. Eh? Unasema nini bro? Ongea vile ulikuwa unaongea sasa. Ongea vile ulikuwa unaongea. Ongea vile ulikuwa unaongea. Ongea vile ulikuwa unaongea. Angalia nisamee. Mimi hata sikuwa najua. Mimi nilikuwa na joke tu yake Mungu. Nisamee mimi. Una joke nini? Please, angalia. Please forgive me. Nakuomba tu msamaha, nisamee please. Unatembea ukiangalia kila mtu. Mimi unaona hata mimi hata juzi nimeenda kanisa. Juzi. Nimeenda kanisa hata mimi wacha nikwambia. Hata mimi sijui nini anafanyanga ni. Kwetu kuna wachawi, watu wanarogana huko kwetu haki ya Mungu. Mbele ya Mungu na kudanganya. Siku hiyo sitawahi kudanganya. Unaona mimi hata Mungu hata anajua. Hata nilienda hata niko na Biblia. Niko na Biblia kwa nyumba. Umaliza kuongea. Niko na Biblia kwa nyumba kiongozi. Biblia ama Biblia? Niko na Biblia. Niko na Biblia. Ujinga kuchezea watu. Niko na Biblia, niko na Biblia. Niko na Biblia. Piga magoti nikutoa. Unaamka unaenda wapi? Niko na Biblia. Lakini mimi hata mimi Mungu nisamee tu. Lakini mimi sitawahi rudia tena mimi maisha yangu. Nisamee mimi. Lakini next time ujue ni nani unachezea sawa? Nisamee. Uko na pesa ya chai hapo hiyo ya kuachia? Sina kitu baba. Sina kitu nisamee. Toka.